Belren News. Mafhungo karochidzwa maremba. Ndo livhuwa zwa zwino ndi tshifhinga tsha mafhungo. Senthara dzi shumiswaho u pfesesa midzinginyo dzi nga thusa kha u ḓivha zwinzhi malugana na maḓumbu madzikule. Ngudo ntswa i sumbedza uri vhathu vha shumaho kha tshumelo ya zwa mvumba mutsho vha nga kona u ḓivha khwine uri ḓumbu madzikule ḽi ḓo shanduka hani. Tsedzuluso yo gandiswaho kha dzhenala ya science yo bvisela khagala uri zwishumiswa zwi kalaho u dzinginyea ha shango zwi a gavha maitele a ḓumbu madzikule. Vhasedzulusi vho tumbula izwi nga murahu ha musi ḓumbu madzikule Isaac ḽo fhira phendela shango ya Louisiana nga ṅwaha wa 2012. Afho ndi he ḽa ḓo fhira senthara dzo vhewaho u guda nga vhorasaintsi vhe vha vha vhakati na iṅwe thandela ya zwa tsedzuluso i si na vhuṱumani na zwa maḓumbu. Tshivenḓa tshi ri hu vuswa i ḓivusaho. Tshiṱiriki tsha Vhembe tshi na vhoramabindu vhanzhi vhane vha khou shela mulenzhe kha ikonomi. Fhedzi vhaṅwe vha vhoramabindu a vha khou vhonala lushakani. Belren News ina tshikhala tshine vhoramabindu vha ya kona u vhudza lushaka uri mabindu avho a ita zwifhio. Arali vharamabindu ane a khou ṱoḓa u ḓivhea kha vha zwi ite mafhungo vha ri kwame kha 060 848 2541. Vha ḓo fana na vhoramabindu vha tevhelaho. Nṋe nga madzina ndi pfi Mariba Julius, ndi wanala kha Govha ḽa Nzhelele kha muvhundu wa Matsa. Ndi na miṅwaha i paḓaho ya 6. Ndi kha zwa vhulimi. Kha zwa vhulimi ndi vha ndi khou lima zwithu zwi ngaho miroho, beṱiruṱi, maṱamaṱisi nga u tou sielisana. Vhunga afho fhethu hune nda vha ndi tshi khou lima hone ndi tshi khou limela nga ngomu dzharaṱani ya muḓi. Zwithu izwo musi zwo vhibva ndi zwi rengiswa nahone nda zwi rengisela vhathu u ya nga u fhambanana hazwo. Nda dovha hafhu nda vha mufuwi wa mbudzi na nguluvhe. Fhedziha nguluvhe na mbudzi vhunga zwi sa dzuli dzharaṱani nthihi, zwi nga si kone u dzula dzharaṱani nthihi ngauri dzharaṱa ndi ya muḓini. Ndo tou pfulusa dzinguluvhe nda ya nda dzi dzudza huṅwe kha iṅwe ya dzharaṱa kha muṅwe muḓi. Fhedziha ndi na fhethu hu linganaho 4 hectares. Afho fhethu hu khou tou nyaga u vusulusiwa, ha wanala fence, borehole vhunga hu si na maḓi kana mulonga wa maḓi. Ha wanala solar panel vhunga hu si na muḓagasi tsini. I nga vha solar kana ya vha generator. Tenda ya vha i tshi khou kona u bvisa maḓi mulindini ha sheledziwa. Then masheleni ane ndi nga kona u thusiwa ngao uri ri tshi khou ita dzi mbalombalo, ra wana masheleni ayo a tshi nga swika 200,000. Ane masheleni ayo u swika zwino a thinaho. Ndo vha ndi tshi khou humbela thuso ya ayo masheleni uri ndi kone u swikelela na hune ndi nga vusulusa dzharaṱa, nda vha na boholu na solar panel kana generator. Nda nṋe ndi pfi Lazarus Madume wa Ashla Tools. Ashla Tools ndi yone khamphani ine ya vha Jerry's Complex Thohoyandou, tsini na Khoja kana ha Dzube nga hafha murahu. Ri vha ri khou shuma nga dzi generator, dzi lawn mower, zwa industrial na zwa commercial na zwa mining. Ri a zwi rengisa zwiṅwe zwa hone na u rengisa dzi parts. Wana tshifhinga tshingafhani vha kha ile bindu? From 2010. Ndi nnyi ono benefita kha bindu ḽavho? Ndi nga tou amba uri both. Ndi nṋe na dzi customer dzanga ri vha ri khou benefita because nṋe ndi a vha shumela na vhone vha ndisela mushumo, zwino ri vha ri khou benefita both of us. Vha khou ṱoḓa u thusiwa nga vhugai? Heyo ndi ine ya konḓa nyana heyo lune a thi tou funesa thuso ya masheleni zwavhuḓi vhuḓi. Thuso ndi ya zwifhaṱo. Nda wana tshifhaṱo maybe
tshine tsha vha around Thohoyandou kana bulege ine ya vha around Thohoyandou ine ya vha like ya vha yanga, then I can inspire young people, girls and boys. Dzina na tshifani na uri vha wanala gai? Masha Uteno. Vha wanala gai? Ndi wanala ngafha Thohoyandou tsina Shoprite. Ndi vha ndi khou rengisa mikusule na nḓuhu kodeni. Vha na tshifhinga tshingafhani vha tshi khou rengisa? Zwi nga vha zwi dzhia 20 years. Ndi nnyi o no vhuyeliwa nga bindu ḽavho? Ndi nṋe. Vha khou ṱoḓa u thusiwa nga vhugai hone i nga shandukisa ni bindu ḽavho? Kana i 1000 i vha yo luga ya takusa bindu. Ndi heneyo mafhungo e ra vha ro vha farela one nṋe na vhone kha ri ṱangane tshifhingani tshiḓaho. Lwa miṅwaha I fhiraho fusumbe dzina ḽithihi fhedzi ndi ḽone ḽi bvaho phanḓa khou endedza vhadzulapo vha ḽa Afrika Tshipembe. Mulaudzi Transport Service ndi khamphani yavho ine ya vha endedza u ya na u vhuya mishumoni nyendo dza kule na tsini hu tshi katela na u welekanya mikano ya mashango a tsini na Afrika Tshipembe. Ri vha endedza vha swika hune vha khou ya vho tsireledzea. Arali vha tshi ṱoḓa u bva nga tshigwada u dzhenela vhuṱambo vhufhio na vhufhio kha vha ri fhulufhele ngauri ri ḓo vha swikisa nga tshifhinga. Vha nga ri kwama kha nomboro dzi tevhelaho 083 227 0606. Mulaudzi Transport Service. No place is too far to reach. Looking for the taste that keeps everyone coming back? G. Potter Archer. Made from the fresh mangoes, picked straight from the trees. Every spoon is packed with delicious flavor and the perfect spice. Whether you're buying for your family or starting your own archer business, we've got the perfect size for you. 1 kg, only 60 rands. 10 liters, 350. 20 liters, 650. And 50 kg, just 855. Visit us in Newcastle Central. WhatsApp 076 035 9915 or call 065 988 0317. G. Potter Archer. One taste and you will want more. Imnandi Gakulu. Zwino ri tshi khou amba vha nga vha sa ḓivhi uri masheleni a u tandulula thaidzo ine vha vha nayo vha ṱo a wana gai. Vha songo tsha ṱwa vha tshi renga nga ṱhoho lini. Belrand Brands I hanefha tsini na vhone. Ri ḓo vha thusa u bva kha 500 u swika kha 4000 randa. Riṋe ri khou ṱoḓa tshiḽipi tsha muholo, khophi ya basa, 3 months bank statement na proof of residence. U bva afho tshelede I khou ṋamba ya dzheniswa nga murahu ha zwiminetse nyana. Kha vha rumele WhatsApp zwino 072 019 5843. Belrand Brands ndi vha hadzimiswa masheleni vho ḓiṅwaliselaho. Are you a survivalist entrepreneur in the Vemba district? Belrand Brands is here to back your hustle. Get a loan from just 500 rands up to 4,000 rands designed to grow your business. All you need is 6 months of bank statements, 6 months of sales records, your South African ID, and proof of residence. Apply today on WhatsApp 07201958843. Belrand Brands, empowering entrepreneurs, building communities. Terms and conditions apply.